unsterilized needles and syringes. They have new one, but you have safe needles and safe syringes. Mo, abang bagi di drugs. You share your way needle, you share one word. Then, you come down, something you like the virus, no way real, show way real, limba, and you can come there. Kadang, kala on your new virus, limba, the junior exchange your new needles. They have equal but protect, but bangin protect you can IDUs, you can cannot with the drugs, limba, about pencil to you Kim day and share your needles. Let the drugs la and me about the come way Tonya, way real. More, they come alive, but can you get pumps of young, the catching snap, the catching ice snap, no way real, short way real. More, about Hakanical young, you don't keep blood piles, give out long picker, but ancient snap. No real. Nama suara jenisnya ila screen, ya ke HIV ila screen. Namun tak ada ni request bagi elections na, the late ice na, tahu hapo license blood bank. License blood bank. Tinggi don license blood bank. Locally, Capacity Institute, Apollo Mali, Nazareth Hospital, Robert Hospital, Negrams Hospital. Jova Civil Hospital, Tula Civil Hospital, Batka, Dogbo Civil Hospital, Kilala. They kita di license blood bank, Shinsna, the ice na, Tang Haki license blood bank. Kalau sahabat untuk menjumpa HIV kabin, ketika jumpa HIV kabin, lingba kabir kaba Ahmed, kaba doni untuk menjumpa HIV Syai Kun. Dia nakadoni untuk menjumpa HIV. Kala mensampaikan Syaikun. Nakadaw, entah nak health department, kapadon notification bahawa Ibang Ahmed dihabit test tentang kena kecimpang HIV. Kenapa kena kecimpang kambit? Kena kecimpang kambit dunia syong ya paham ya dilang ya tiap orang menukuri kena kecimpang HIV kena kecimpang kambit. Syong kerja ke school, lekai, dah kerja kampung, sum kena kecimpang HIV kambit. Nama bak dia kecimpang HIV kasapiang tamu lembang kesna na way real show way real pak. Tamu lembang kesna le kidu kenjak ke babi na kamet ndai na kasep ndai na ka edmut ndai na kasep tamu kenjak vaginal fluids ke bagi orang parek tamu kum kita kene kecimpang ka HIV kasapiang. Dia kene kecimpang HIV haduk mentah nyimpok dan kenu ka kyo dapat la ban kemi ka dawai tentang kenyang HIV. Data dia bagi la ban dia kenu bagi educate dia lagi, bagi sensitize dia lagi, alor ni kecimpang HIV. Pi mungkin kena layo kena kecikai, ni bentuk tang hal dia. Sampai ni kubur, sampai nak kena kecingkit tunti, syapang kena kecimpang HIV, syakibai ban kam yang hayin hasem para hayin hasem sampai ada ni buat nama kedai tentang education, kedai tentang educate kedai ni